Шубашкар хулынче Чуваш наци библиотекин скверинче уявыл мероприятие буза иртре. Она Чуваш илхикуне хааллаза эргелене. Шакпаллыгуна Чуваш республикин аслы советим президиуме пиндеда хужарда хурваники мышулда агау егенда хурмажынче уявлама ежынна. Пирен республикыра уява Чуваш кулизене ужаган, тыван алфавида эргелеген, Чуваш халыхне шутагларыган паллы жиннын, Иван Яковлевич Яковлеван шуралны гунинче иртереща. Иван Яковлевич Яковлев шуралнаранба шар утмал тахыр шул щитнине халлаза паянки кун Шубашкар хулынче пидибызык паллы уяв бырать. Ко уяв банде пірле шығындарына бірін Чуваш чырки гунне, шамбада эбі хам Чуваш пулны жын саванадып, шағамек уявзем пулны жын чыныбекте хебердедіп. Уява халалаза Иван Яковлевич Яковлевым палыгы омынче концерт иргелене. Шамыр гурова тыванчылге буянлы ебе, унын йылы иргебе палаштырма, тыванчылгене юратма, тизеплеме вренде стилевбе мероприятине гадырлене. Унда Чуваш эстрадын юры жизембе тажы жизем халыха илердюлі юры тажы байсавындарчыш. Чувашчылыгне малала адаланда растезе, шкулзынче тыванчылге урагызем иртереше. Шамрыксене чувашчылгимен рембышлан загайныне, кашнедеремене бүлдерне врентме дырыжаща. Чувашлыха жирепледес, тыванчылге жандырыжас, ишире пызык шеднюзем тыма чыдымлых, тада выйхалну май хураща. Чылге пэтсе бырат тезе галама май жогынде она, чылге пэтсе варахалықта бідет был, анжақта тимлеге жуғатмаламар. Тимлеге жуғатмаламар ашамыжы зен, шкулда врендеген зен, культура деген жен балағынде. Бір чуваш культурине упразағы варастезе, тада адалантарас телешпеле, шавдері пызык ішсем республикара бұл заирдеші, Натуза иртер бір малашнеде. Уява числасы елана такшынақ көне өнді. Шак шүргунехи гуна чаран бұшлаза мүнбаты даранақ Чуваш шілхи халалаза келіне. Илемлі юрыге вейтлезе жамрыксем таша яджеш. Юрышпа бірдан юрлаза бычеш. Каярах хизеплезе еліне халыға Чуваш наци библиотекине уява малалады смаченчеш. Татьяна Козлова, Андрей Орлов. Жизнь столицы.